पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं जमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुचिकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अनेचा बहवः शूरा मदर्था त्वक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वयुधविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेमाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कां दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सघोषो मणिपुष्पकौः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कां दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यराययत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄणत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णात्
युयुत्सं समुपस्थितुं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदफ्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णः न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोर्गैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनश्च ताः कृपया एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवास्यते तस्मान् हद्वैतानान्ततानिनः तस्मान्नारायण वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोर्पहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षणे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवात्युत अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो न कक्रियः दोषैरेथे कुलज्ञानां वर्णसङ्करकाव्यैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माणां कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकाग्निनियं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसकुलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् ते हन्युः तान्मे श्रीमदरं भवेत् अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्केत रथोपस्त्वमुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्धमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। बारी चंद कोण म्हणलं पुरा बाय हाट जल्लं ना वही माताजी चंद कोण म्हणला एकदम स्पष्ट व्हेरी गुड आज मात म्हणलं म्हणून जाय ना एव्हरीडे प्रॅक्टिस कर का जायत माताजी पळे चॅट बॉक्स आपले कितले जण नोवलशिल्ला पळ तुका ओके व्हेरी गुड कंटिन्यू लाईक दॅट हरी बोल थँक्यू माताजी थँक्यू शिल्पा माताजी तुमका खूप खूप धन्यवाद आता आम्ही दोन्ही अध्यायावरच्या दोन्ही अध्याय सांगू येतसची मंदाकिनी माताजी डॉक्टर कामाक्षी आणि सगुणा भट फर्स्ट टू 24th श्लोक तारी मंदाकिनी शेणे माताजी म्हणतनी 25th to 48 डॉक्टर कामाक्षी आणि 49 to 72 आमका सगुणा माताजी सांगतनी हरे कृष्ण मंदाकिनी शेणे माताजी प्लीज
Start. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ठम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके। हत्वाथ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतदित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे दार्धराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमां वसपद्ममृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्ततं विनाशयमव्ययस्यास्य न किश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्य अश्नोति अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुथात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादं च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा यनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चिताः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषु बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्तविन्दो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्व अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह ततस्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते संगासं जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानीन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु
बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तक्ष न चायुक्तक्ष भावना न चाभावयत शान्ति रसान्तस्य कुत सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाञ्छस्वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति च कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुंसारति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामिं स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरि बोल. तेगजन माताजींना, मंदाकिनी माताजी, डॉक्टर कामाक्षी, सगुणा माताजी, तुमगे देवा वयर प्रीती आसा पळय, तुम्ही सांगतना कळटा कितले प्रितीन तुम्ही म्हणला तेगा जनांना. हरि बोल. दंडवत प्रणाम तुम्ही तेगा जनाक. हरे कृष्णा. तिन्ही अध्याय सांगू येतसची दिव्या कामत आणि रश्मी भट एका श्लोका दुखून 23rd श्लोकात आरी म्हणतली दिव्या कामत आणि ताज नंतर रश्मी भट माताजी. दिव्या माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्त उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोत्पिष्ट कामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः.
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। उत्थिदेयुरिमे लोकस्य न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्य मपहन्यामि मां प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तशः शीर्षु लोकसङ्ग्रह न बुद्धिभेदं जन एव अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ताः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाद्यात्मचेतसा निराशि निर्मोम भूत्वा युध्यास्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मिभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसं सदृशं चेष्टते स्वास्यं प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तो यो नवशमागच्छेत तौ यस्या परिपन्दिनां श्रेयान् स्वधर्मविगुणाः परधर्मार्थानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्माभवापः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः
अनिश्चिन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजिता। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापापा विद्यानामिह वैरिणम्। धूम्रेणाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलिनः यथा लेनावृतो गर्भस्थः तथा तेनेधावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पारेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणौदौ नियमाय भरतः पर्षभ पापानं प्रजहि यूनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सवितुः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. धन्यवाद. तुम्ही दोघ जणांक खूप खूप धन्यवाद. दोन्ही जणांनी भारी शांत रूपारी स्पष्ट जाऊन म्हणला. हरी बोल. हरे कृष्णा. आमगेल टुकोन नव जॉइन केला की तांगेलಗೋಸ್ಕರ हांव सांगता की फाय एक स्पेशल सेशन आसा. आमगेल परम सौभाग्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आमगेल ओटो असतली फाय. टायमिंग्स नोट कोण घेयाची. 5:30 to 6:30 इंडिया टाइम. आणि बाकी विदेशा कोण असं की त्यांनी आपणाला टाइम ऍडजस्ट करून घ्यायची. 5:30 इंडिया टाइम. अनेक विषय कसं म्हळ्यार मस्ती जन जॉईन करू पुरोची. सो तुम्ही पुरा वगी जॉईन केल्यारी बेटर आशिल्ले. म्हळ्यार मागीर ना आमकां भितर येवच्या जाय न्ही तशी कसले म्हणचे बदलाक सगळे जनांक निवेदन आस की एक 10-15 मिनिट फुडें करची जॉईन लॉग इन करून बैसाची. ना जाल्यार मागीर आमी युट्यूब लिंकय दितलींची. जाल्यार बेटर कसं म्हळ्यार वगी जॉईन करायची म्हणून. म्हळ्यार जयपताका स्वामी गेले सुमार जन शिष्य आसाची तांकां कळून त्यांनी जॉईन करू पुरोची. मागीर तुमकां चान्स मेळिश ना म्हणून अनुरोध आस की तुम्ही ठीक आहे एक 15-20 मिनिट फुड जाल्यार हॉट ना जॉईन करायची म्हणून. हरे कृष्णा. आता 4 अध्याय वाचूच्या केतसची वीणा मल्ल्या आणि स्मिता नायक. वीणा माताजी आमकां एका दुखून 21 तारीख 21st श्लोका तारी म्हणटलींची आणि ताजे नंतर स्मिता नायक माताजी म्हणटलींची. वीणा माताजी ओवर टू यू. श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेदि रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं बहतो जन्म परं जन्म विवस्वतः
कथामेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपासा भूतमद्भावमागतः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कक्षान्तकर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टां गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे वे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैततस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किमकर्मेति कवयो प्रत्यमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृस्त कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येऽपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। निराशीर्युतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यदृच्छालब्धसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मोग्नपूर्णाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्त यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं रत्नं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् ಆತಿಷ್ಠೋತಿಷ್ಠ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥವು ಮುಗಿಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. हरे कृष्णा. ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज दिव्य गान ऐकत ऐकत दिव्य लोक पावेल वरी झाले. हरे कृष्णा. तुम्ही दोघं काही खूप खूप धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 5 अध्याय सांगू येतसची भारती पै आणि अर्चना भक्ता 15 श्लोक तारी भारती माताजी सांगतली आणि मुखारचे अर्चना माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद् भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्ति तत्सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यक्तात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्तं पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षयेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः ततांतर ज्योतिरेव यां स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषाः चिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूत हिते रता काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगते च भयक्रोधो यत्सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यत्यतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. आपल्याला बिझी शेड्यूल आदुकोनु तुम्ही एक कमिटमेंट दिवनु तक प्रॅक्टिस करनु आज इतले चंद कोण म्हणलेल्याक दोघ जणांक खूप धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता संचे अध्याय सांगू येतसची आमगेलो टू माया नायक माताजी आणि वनिता भट माताजी. माया माताजी धांचे श्लोक तर म्हणतली आणि मुखारी वनिता भट माताजी म्हणतली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अतः षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्प
योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ज्ञातुचिदं नातीचं तैलाजिन कुशोत्तरं तत्तेकाग्रं मनं कृत्वा युत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविशासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समकाय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्त्वं दिशाश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतप्री ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमुच्चित्तो युक्त असीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्सन्धामधिगच्छति नात्यस्नशस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चासुनः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो युतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्तात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवाय स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् सत्या सर्वान् शेषतः मनस्येन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरिमेतत् बुद्धिधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्त मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मा भजन्ते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंयमात्मानं योगो दुष्प्राप इति मे मते पश्चात्मान तु यतता शक्नोवाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभिभ्रव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणापति एतत् मे संशयं कृष्ण चेतुमर्यशेषतः तदन्य संशयास्तस्य चेतान्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उष्ठिता शाश्वती समाः शुचीना श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्मं यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयं संसिद्धो कुरु नन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते व्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मार्ति वर्तते प्रयत्नादस्तु मानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषः अनेक जन्म संशिष्टो ततो याति परां गति तपस्विभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सदिति भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी कसं झालं हाताक आता फ्रॅक्चर ओहो जल्यारी तुम्ही मग दिसता नित्य प्रॅक्टिस केला नव्हे आमगेल समाजात म्हणतात नाही का जीएसपी समाजात एव्हरी डे रिसाइड करताशी दोन्ही जणांना भारी स्पष्ट कोण म्हणला हरे कृष्ण दोन्ही जण धन्यवाद. आता ಸ್ವಲ್ಪ शॉर्ट ब्रेक घेऊया कोण कोण उद्दा आणि पियू कजलारी उद्दा पियूने याची ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट असतं निवेदन अस की लास्ट तारी आमगे लुटू असायची तुम्ही म्हणून इत म्हळ्यारे आजी एक परम वैष्णव म्हणून का हिज होलीनेस हरे कृष्ण आजी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामीले 77th व्यास पूजा आणि आमगे एक सौभाग्य मिळतं असं की आम्ही आपणाले जागे बैसून मानसिक रूपारी पुष्पांजली तांका दिवेत म्हणून आम्हाला सीता माताजी अहमदाबाद अंतू तांगेल शिष्य तांगेले आम्ही घरा वचून पुष्पांजली पळो येत मानसिक रूपारी पुष्पांजली आम्ही कोर येत सो तुमगे सगळ्या लागी निवेदन असं की मागीर तारी आमगे लुटूची असू का तुम्ही म्हणून आता आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ एक ब्रेक घेत असची अनिता कामत माताजी येऊन आमका वृंदाष्टकम सांगून दिवची.
माताजी ऑनलाइन असाव्या तुम्ही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. श्री विश्वनाथ ठाकुर श्री रचित श्री वृंदाष्टकम. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. गांगेय चांपेय तडीनिंदी रोची प्रवाह स्नपिता द्युति दिव्य वासो. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. बिंबादरोदी त्वरमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता द्युति दीप्तितासै. विचित्ररत्नाभरण श्रियाड्ये. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावनधन्यधाम्नि. दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. तदाज्ञयवल्लभपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्मा धवकीलिकुञ्जा. मध्वादिभिर्पाति विभूषमाना. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. त्वदीयद्यूतेन नुकुञ्जयूनो अत्युत्करो केलिविलास सिद्धि. तत्स्वैभगं केन निरुद्धतां त. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. रासाभिलासो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा. लभ्या च पुंसां कृपया तवैव. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. तं कीर्तते तात्वतन्त्रभिद्भिः नीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति. तदैव मूर्ति तुलसी नृलोके. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्मै शिक्राप् च कामाद् तरंग मध्ये. कृपामही त्वां चरणं प्रपन्न. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. वृंदाष्टकं ह्य शृणुयात् पठेत्वा. वृंदावनाधीश पदात्म भृंगा. सप्राप्य वृंदावन नित्यवासं. तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ. तत्प्रेम सेवां लभते कृतात्व. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. श्री वृंदा महारानी की जय, वृंदा देवी की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद अनिता माताजी तुमका. हरे कृष्ण. आपास एक पेटी हांव अनाउन्स करता आसा. फाई आमगेल सेशन जिके वग्गी आसतले 5:30 आमी सकट ओट्टू जातलींची. हिज होलीनेस जयपताका स्वामी येतसची आमका आपणाल ग्रीप दिवच्याक. जिके वग्गी जॉइन केल्यारी लायक आशिल्ले लिंक सकडाकय ग्रुपांतू आमी पेटोवन दितलींची. हरे कृष्ण. आणि अंग दुखोनु विद्या माताजी आता मुखार सोन वर्तलींची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आता मी स्टार्ट करूया. 7th चॅप्टर ज्ञान विज्ञान योगदಕ್ಕೂನು
श्यामला माताजी सांगता सची फुल चॅप्टर. हरे कृष्णा श्यामला माताजी. तुम्ही म्यूट सची श्यामला माताजी. श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं यक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातं मम अवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वम् अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं द्रषु. पुण्यो गन्धपृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. येश्चैव सात्विका भाव राजसास्तामश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत्. मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. दैवी हेषा गुणमयी मम मया दूरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः. माययापहृतज्ञानात् आसुरं भावमाश्रिता. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिजोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानिश भरतर्षभ. तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशस्यते. प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः. उदारा सर्व एवैते जानीत्वात्मैव मे मतम्. आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते. वासुदेवस्य सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः. कामैषैषैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः. तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. सतया हृदया युक्ता तस्याराधनमीहते. लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्. अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्पल्प्यमेधसाम्.
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयाः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा, कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा श्यामला माताजी, तुम्ही छंद करून सांगलाय. प्रतिपटी आमका हे करताना श्लोक सांगता पक्कने कोणी ये नी म्हण जाल्यार चलो हेमा माताजी आणि श्यामला माताजी आसाची म्हण एक महिना धैर्य आमका कसले म्हण रे तुम्ही आसाची आमका पाठिंबा लागा म्हणता का म्हणचे मालगडन केन्नाय आशीर्वाद आमगेर वेरस का म्हणून. थँक्यू सो मच श्यामला माताजी. हरे कृष्णा. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ದವರ್ಲಲ್ಯಾಕ ಇಟ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದವರ್ಲಲ್ಯಾಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಖುಷಿ ಜಲ್ಲೆ तुमका. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आठटा चॅप्टर वाजूच्या येतसची अक्षर ब्रह्म योगा हेमापै माताजी आमगेल अनेक सपोर्टर. हरे कृष्णा हेमापै माताजी. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योग. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मं किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयो असि नियताम् आत्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगितः अधिभूतं शरो भावा पुरुषस्य आदिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नान्यस्तत्र न संशयः यं यं वापि स्मरन् भाव भजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष संशयम् अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थान् अनुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयाम् अनुस्मरेद् सर्वस्य धातारं चिन्तरूपमादित्यवर्णं नमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतपरं पुरुषम् उपेति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवक्षे सर्वदाराणि संयम मनोवृद्धि निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मना प्राणम् अस्तितो योग धारणाम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहर अस्मान् अनुस्मरन् य प्रयाति तजेन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ युक्तयुक्तस्य योगिनः मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गत्या गताः आ ब्रह्म भुवना लोको पुनरावर्तित अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलेयन्ते तत्रे व्याव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्ता अव्यक्ता सनातनः यसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इति अस्माहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषासो परा पार्था भक्त्या लभ्यन् अनन्यया यस्तान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्नानम् उपैतु चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हेमा माताजी छंद करून सांगले तुम्ही सपोर्टर कशी श्यामला माताजी की तशीच तुम्ही आमका फुल सपोर्ट तुमगेला. थँक्यू सो मच माताजी, थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट नवा अध्याय सांगच्या येतसची राजविद्या राजगुह्य योग चॅप्टर 9 1 to 17 शशिरेखा भट माताजी सांगतसची मागेरी 18 to 34 पूर्णिमाशणी माताजी. शशिरेखा भट माताजी तुम्ही रेडी असावा. हरे कृष्ण माताजी. हा हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः
राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धा दानपुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तन् मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढ मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार रक्षामयजुरेव च। हरे कृष्णा। प्रतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं हर्षं निगृह्णामुतजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वधृतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यामासाद्य सुरेन्द्रलोकम् पश्यन्ति दिव्यानिधिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यामृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं योपन्या देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां बीजनान्ति ते त्वा नाथश्च्यन्ति ते यान्ति देवव्रता देवन् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि व्यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं हश्यामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदन्यासि यज्जुहोषि तदस्यात् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलरैवं मोक्ष्यस्ये कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देश्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समघ्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय जानीहि ममे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि सुख्यपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परं गतिं किं पुनः ब्राह्मणः पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्ण। भारी चंद कोण वजिले अशा श्रीरेखा भट माताजी आणि पूर्णिमा शनी माताजी, थँक यू सो मच. हरे कृष्ण. आता 10th अध्याय बाजूच्या येतसची विभूती योगा चॅप्टर 1 to 10 लक्ष्मी माताजी आणि 11 to 42 ज्योती माताजी बाजूच्या येतसची. लक्ष्मी माताजी तुम्ही असच पा. वै ऐकत ना मग. हा वै क्लिअर ऐकत सांगाच माताजी. वै क्लिअर असा तुम्ही सांगा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्री भगवानुवाच भूयमेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्समूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जातः येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः
मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् मृतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिं मत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. लक्ष्मी माताजी, ज्योती माताजी, तुम्ही छंद कोण सांगला, थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. आता 11th अध्याय सांगू येतसची ताक जन विश्वरूप दर्शन योग सांगू येतस ताक जन येतसची चॅप्टर 1 to 19 स्वाती कामत माताजी येतसची मागीर 11 to 20 सॉरी 20 to 37 राधिका माताजी येतसची मागीर 38 to 55 गौरी भट माताजी येतसची सांगू का. हरे कृष्णा. सुरवेक 1 to 19 स्वाती कामत माताजी तुम्ही रेडी असावा. वय माताजी. हरे कृष्ण. हाँ हाँ हरे कृष्ण. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वशस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यः दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्थं जगत्कस्थं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगवदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानालार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मा आमीहित्वा सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति तुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाक्षि रुद्रादित्यवसवो ये च साध्य विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गः वीक्षन्ते त्वां विस्मिता चैव सर्वै रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुदरं बहुद्रं साकरालं दृष्ट्वा लोकप्रवितास्तथाहं नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवितितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वमरमणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुद्यमाङ्गै यथा नदीनां बहुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलीहसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्लब्धि तेजोभिरापूर्य समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृस्ववृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रथेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधः तस्मात् प्रमुष्टिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तांस्तजहीमि वृतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच
ये च कृत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्मेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्य तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माच्चितेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मण्योऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निदानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्वप्रपितामहस्य नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरास्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि सतोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तं हे कृष्ण ये यादव ये सखेति अजानता महिमानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन मापि यच्चावहासार्थमकृतोऽस्तुतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत व्याप्यच्युत तत्समक्षं तत्कामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्व गुरुर्गरीयान् न तस्त्वमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्यासि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवितितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वरूपे श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद्यं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वनन्तमाद्यं यन्मे त्वदेनेन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञादयनेन दानै न च क्रियाभिः न तपोभिरुग्रे एवं रूप सत्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते देवता मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदग्नमेदं व्यपेत विपरीतमनास्त्वं पुनस्त्वं तदेव मे रूप इदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेर्मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिगतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शिन काङ्क्षिणा नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्यया शक्यम् एवमिदं द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन
प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत्मरमो मुक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वाती माताजी, राधिका माताजी, गौरी माताजी, तुम्ही भारी चंदकोन सांगले, स्पेशली गौरी माताजी तुम्ही इतलं स्पष्ट आशिल की तुमगेले एक वर्ड एकदम एक शब्द तितले उच्चारण तुमगेले की शिक्या म्हणत असतात म्हाका भगवद्गीता श्लोक तितले चंदकोन सांगले. थँक यू सो मच. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट 12th अध्यायं सांगच्या यत्तसची भक्ती योगा. स्वाती पै माताजी फुल श्लोक सांगता सचतानी. हरे कृष्णा. स्वाती पै माताजी. हा तुम्ही सचवा. वै माताजी. हा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि महि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिनवाप्यसि. अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः. सर्वकर्मफलत्यागं ततत् कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानाध्यानं विशिष्यते. ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्च चान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो नरः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः. हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः. सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः. तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्. अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते
श्रद्धदाना मत्परामा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण देवा. सॉरी देवा, हांव तुका माताजी म्हणे. भारी चंद करून सांगले गोंडी तुवें. भारी चंद जाला. एक्चुअली हांव गोकर्ण मठा स्वाम्याले एक हें आयकत आशिल्ली. तांणी प्रवचनांत तांतू तीन स आमकां सांगून दिता सच की आननी अम्मा आहार विहार आचार प्रचार उच्चार म्हणून तांतू अम्म तांतू आहार आचार आनी उच्चार की. सो तुका पळयतना खंडीत गो गोंडी, तू चंद कोन अम्मा तुका चंद कोन सांगून दिला. थँक्यू सो मच देवा. थँक्यू. थँक्यू माताजी. अशी वाजित वस मा. ओके, डेली प्रॅक्टिस कर देवा. थँक्यू मा. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. माया माताजी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता हा सांगच्या माया माताजी तसची. हरे कृष्णा माया माताजी. ओवर टू यू. 13th chapter क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 1 to 17 गायत्री कामत माताजी आणि 18 to 35 श्रीकरापय माताजी. स्टार्ट करता हूं. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यन्नं यत ज्ञानं मतं मम. तत क्षेत्रं यच यादृक्ष यद्विकारी यतश्चत स च यो यत प्रभावश्च तत समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुद्गीतं छन्दाभिर्विविधे पृथक् पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव एतामद्भिर्निश्चितै. महाभूतन्यहङ्कारो बुद्धि अव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संगाच्छ्वेतानधृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्टङ्ग पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्. इष्टानिष्टोपतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी. विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदथोऽन्यथा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि. यज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् नास्तत उच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं. सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव. निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तत अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च त. अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तमिव च स्थितं. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रश्नेष्टु प्रभविष्णु च. हरे कृष्णा.
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासताः मद्भक्त एतद्विद्यायां मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणान् गुणसङ्गोऽस्य सतसत्यो निजन्मसुः उपाद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वत्र वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन अन्ये जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्तामनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिदं रविः क्षेत्रक्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रतिमोक्षं च एविदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. भारी लायक कोण म्हणले? गायत्री कामत माताजी आणि श्रीकलापय बाबा पण मस्त चेरडू पार्टिसिपेट केला खुशी जाता सांसान चेरडू అని म्हणताना चंद कोण म्हणा दोघांनी धन्यवाद. आता नेक्स्ट चॅप्टर 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग 1 to 14 धृती शणे 15 to 27 विनायक शणे असं ना हरि ओम. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः. अहं बीज प्रदपिता सत्वं रजस्तम इति
गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो वेदे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्णा. भारी चंद कोण म्हणले भाव आणि बहिणी आणि दोघे 1,00,000 चंद कोण म्हणले देवा. थँक्यू. आता नेक्स्ट चॅप्टर 15th चॅप्टर पुरुषोत्तम योग फुल चॅप्टर दीपा भट माताजी हानी म्हणतात ती. दीपा भट माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाख अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः. अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्. न तद्भावसयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैत्वानि यसंयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति नानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकं. गामाविश्यच्च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं. द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च. शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययैश्वरः. यस्माक्षरमतीतोः अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवं समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ. एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम
तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण, कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद दीपपट माताजी, भारी लायकून म्हणले पुरुषोत्तम योगु समजायला मिळाले. आता नेक्स्ट अध्याय 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग. दोन म्हणताची 1 to 12 पद्मा भट माताजी, 13 to 24 रेणुका प्रभु माताजी. हा 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 हा. हरे कृष्णा माताजी. म्यूट ಅಂತ ಸಿಲ್ಕಣ್ಣಿ. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागो योगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टमवष्टभ्य नाष्टात्मानोद्बुद्धयः प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भो मानवदान्वितः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमां ये तावदि निश्चितः आशापाशशतैर्बुद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोक्तारं न्याहेनार्थसंशयान्. हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिन्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजवनास्मि
कोऽन्योक्षिति सादृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमान्विता प्रभक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका तानहं दिशत् क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाय अजस्रम् अशुभान् आसुरेष्वेव येनिषु योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्रायेव कौन्तेय ततो यान्तेव धमागतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनं कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोदारे स्थिर्नरः आचर्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमृत्सुच्च वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशयोगाध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. भारी चंद कोण म्हणल्या दीपा भट पद्मा भट माताजी आणि रेणुका प्रभू माताजी भारी लायकून म्हणल्या. 16 अध्याय जालो. आता 17 अध्यायो श्रद्धात्रय विभाग योग 1 to 14 सुधाम भटमाम और 15 to 28 संध्या ऐशर भटमाम. नमस्कार. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमावो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. ये शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममते तथा वाञ्छयन्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् सुरनिश्चयान्. आहत्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदमिमां शृणु. आयुष्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः सरस्या स्निग्धा स्थिरागद्या आहारा सात्विका प्रिया कट्वाम्लवण कृष्णीति तीक्ष्णदारु विदायिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदाः. यातयामगतं रसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते केष्टव्यमेवेति मनः समादाय सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् विद्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्. विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं
तामसं परिचक्षते देवी द्विजबुधं कुरु प्राज्ञ भोजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यं अहिंसा च शारीरं तपोच्यते। श्री इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदारतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदारतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदारत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सुदाम भट मॅम लायकोन म्हणले तुम्ही आशीर्वाद मागता आम्ही हांगात कोण सुदाम भट मामा लागी आणि तशीची संध्या ईश्वर तुम्ही लायकोन म्हणलं. आता नेक्स्ट चॅप्टर लास्ट चॅप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग 1 to 20 लोकेश हेडे मा म्हणता ती 21 to 40 राजेश्वरी राव माताजी 41 to 50 श्लोका माया कामत माताजी तशीची 59 to 78 प्रवीण प्रभुजी. Over to you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः
सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य निलिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी
यया धर्मम् अधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनां व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कर्मार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वादिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म समावजं शौर्यं तेजो धृतिर्द्राक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म समावजं क्षत्रियो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म समावजं परित्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मणभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्च सिद्धिं विन्दति मानः। श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदशमपि न त्यजेत् सर्वरं बाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परः। बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पयेत्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भक्तमामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशन्ते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य
मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अतश्चेत् त्वमहङ्कार अन्न शोषसि विनङ्क्षति। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यं तरं मया। विमर्शैतदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय च कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येषते यच्च यदिमं धर्म्यं संवादमावयोः। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धवान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गता सन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं। केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे। विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लोकेश माम, राजेश्वरी माताजी, मथुरा माताजी, प्रवीण प्रभू तुमगेल पुरा उत्साह पळो न्हू आमकांय उत्साह मेळटा। धन्यवाद तुम सगळ्या काही। मथुरा माताजी म्हाका क्षम करायची तुमगेल व्हॉट्सएपा माया कामत म्हूण नाव आशिल्लें तुमी म्हूण म्हाका कळनाशिल्लें। हरे कृष्णा। ऋषीची प्रवीण प्रभू का हांव काली सांगिल्लें की कोणी प्रभू नाची लोकेश मामसोणू आनी कोणी नाची प्लीज आमकां जॉइन करायची ಸ್ವಲ್ಪ म्हणायची म्हणली कुडले तांणी तयार जाली। तुमकां खूप खूप आभार प्रवीण प्रभू। इतले वगी तुम्ही तयार जाल्ली म्हणून। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृतांतू एक श्लोक अस, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धी होय। कसा अर्थ म्हणल्यार आमगेल पुरा शास्त्र कसं म्हणताची साधू संग करायची म्हणून ते एक क्षण
एक मिनिट नी सेकंड नी एक क्षण मात्र एक साधू लुटो मेरा ब्लॅरी आमक पुरा सिद्धी मेळटा म्हणून तशे सांगला चैतन्य चरितामृत मध्ये लिहिला आमक भाई एक अवसर मेळतस एक साधू संग करूक भाई 5:30 5:30 हिज होलीनेस जयपताका स्वामी येवन आमका आशीर्वाद दितलींची क्लास घेतलींची 1 घंटा प्रोग्राम चढना 5:30 to 6:30 7 o'clock शूट जावचे क्लास प्रीपोन करून 5:30 के अस सकड़ा लगे निवेदन की स्वल्प घडपूड येवन जॉइन करायची एक 5:15 5:10 तशी जॉइन करायची म्हणजे मस्ती लोक अशा पुरो सो सकड़ा के अवसर मेळ का म्हणून तशी आम्ही सांगतो सची की स्वल्प घडपूड जॉइन करायची 5:10 5:15 म्हणताना जॉइन करायची म्हणून सकड़ा लगे निवेदन असं तशीची आज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामीले व्यास पूजा तांगे शिष्य आमगे लुटू असं अमल सीता माताजी अमल सीता देवदासी आम्ही तांनी अहमदाबाद असची आता आम्ही सगळे अहमदाबाद वच्चा तांगेल घरा वच्चा आणि महाराजाले व्यास पूजा पुष्पांजली कोर्या हरे कृष्ण मानसिक जावन आम्ही पुष्पांजली कोरेत हरे कृष्ण अमल सीता माताजी हरे कृष्ण माताजी ऐकू येतस ने क्लियर ने सगळ्यांक दंडवत आज गुरु महाराजाले व्यास पूजातून सगलो का हांव आमंत्रण करता असा सान प्रमाणे आमगेल घरा कडेन हांव करचे प्रयत्न करता असा आणि पुष्पांजली अर्पण करचे पहिले एक 2 उतर तांगेल बद्दल ग्लोरिफिकेशन मगेले प्युरिफिकेशन करचे प्रयत्न करता असा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपदस्य साहित्य यः प्रकाशवतीर्यश्च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय नमः His Holiness Gopal Krishna Goswami जन्म दिल्लींतू जाल्ले आणि 1944 अंतू ड्युरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर आणि तेन्ना श्रील प्रभुपादान बॅक टू गॉडहेड मॅगझिन असनेवे ते त्यांनी लॉन्च केले तांणी तांगेले एज्युकेशन म्हणजे ग्रॅज्युएशन दिल्लींतू केलेले तदनंतर तांणी पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर तांकां स्कॉलरशिप मेळ्ळो तांणी पॅरिसांतू तांगेले MBA केलेले तशीची तांणी मॉन्ट्रियलांतू श्रील प्रभुपादाक तांगेल मुलाकात जाता म्हळ्यार तांकां मेळटाची आणि विदीन जस्ट 2 weeks जी तांकां इतले इन्स्पायर जाता की तांणी मनांतू डिसायड करून घेतली की हांकां मागीर स्पिरिच्युअल मास्टर करता म्हणून आणि तांणी नंतर इतले कॉन्स्टंट तांणी डिवोटेड जाले की 25 वर्सां आयुचेरी तांणी इनिशिएशन घेवन तशी तांणी संन्यास आश्रमांतू प्रवेश केले व्हेरी सून अची आणि तांगेल क्वालिटीज म्हळ्यार आमी पर्सनल एज अ शिष्य तांगेल क्वालिटीज म्हळ्यार इतले तांणी हंबल नेचराचे आसा तुमी पुरा लोकांनी तांगेल दर्शन केली लोडची पावपणा आमी पर्सनली तांगेले पळयलास की तांणी खंयचे गांवां वता इतले ट्रॅव्हलिंग करताची हे खास कोण हे मॅरेथॉन आमंतूर्त न्हय डिसेंबर आमंतूर तेन्ना ऑल ओव्हर वर्ल्ड तांणी भोंवता उरताचे हे मॅरेथॉनान लोकां प्रचार करचे खातीर आणि तांणी इतले टायर्ड असल्यारी बी केन्ना तांगेल तोंडार दिसून येवचे ना की तांणी टायर्ड आसा म्हणून आणि इतले हंबल नेचर आणि खंयी गेल्यारी तांणी मंगला मिस करना जाल्यार रात्री तांकां 12 घंटे जावो न्हीद येवचेका पण सकाळी तांणी उठची म्हळ्यार मंगला तांणी खंयची देवळां वता पळय थंय तांगेल मंगला तांणी करणू करताची इतले न्हय की तांगेले मेन हे तांणी डीटी तांगेल सेल्फ डीटी आसा गौरनिताय तांणी ते कॅरी कोन्न वचचे आणि खंयी गेल्यार तांगे स्वास्थ्य सम आराम उरना जाल्यार तांगे डीटी सर्वीस तांणी कायम करचे खंयचे गांवांत गेल्यारी बी ऑल ओव्हर वर्ल्डान तू नॉट इवन गुजरात इंडियान खंय तांगेले डीटी तांगे वट्टू उरता आणि तांगे सेवा तांणी अजून पर्यंत ही 77 इयर्स 8 दिवसां सुद्धा तांणी तांगेल विग्रहाची सेवा करता आसाची आणि डीटी वर्शिपा 1 महिनो आणि तुम्ही केन्ना पळयल्यार तांगेल तोंडार राग म्हणून केन्ना येवचे म्हळ्यार कोप म्हणून केन्ना येना आमकां कोणे अशी आमी टायर्ड बी आशिल्ले असले आमी विचार करतात की नी कसल बाबा नी कसल सेवा अशें म्हणून आमच्या मनान विचार येता आसता तांणी ही इज एवर रेडी आणि प्रिचिंग तांणी ऑलवेज एक म्हणजे ही ऑलवेज फोकस ऑन चॅन्टिंग आमगेले केन्ना आमी ट्रबल घेवन जेव्हा अशी कंप्लेंट म्हण कसले तांगेले मुखार गेले तांणी एक म्हणजे की कीप चॅन्टिंग कीप अटेंटिव्ह चॅन्टिंग
आणि तुमकां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हणून अँड तितला तांगेल बद्दल म्हाका सांगता आशिल्लें की त्यामुळे तांगेल बद्दल जितलें सांगेल तितलें कमी आसा आनी तांगेल 1% बी आमकां तांगे क्वॉलिटीज आयल्यार आमगेले साक्षात्कार जाता म्हणटा पळय तशी. थँक्यू सो मच. आता आमी पहिले पुष्पांजली मंत्र चाल करून पुष्पांजली करताची आणि तशीची आरती करया. सो पुष्पांजली इट विल बी ऑलमोस्ट 5-7 मिनिट्स उरतले आणि त्यानंतर आम्ही आरती करया. तुम्ही लोक मागे बसो जॉईन जायाची पुष्पांजली करते. पुष्पांजलि तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाय ददाति स्वपदान्तिकम् वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद च साहित्यम जह प्रकाश्य भीतिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाध्याये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः. माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणे नम गौर किशोराय
साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्भोदे पदाम्भोजायते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमित्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुरतोर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रिमाध श्रीमत् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देव सत्यमानं स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुन भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अभी मैं गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र पढ़ूंगा 3 बार। पुष्पांजलि फूल अपने हाथ में ले लीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद च साहित्यं यः प्रकाश्य भितिरचा प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। एष पुष्पांजलि समर्पयामि।
ही झोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी शिल भगवत्पाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने गोस्वामीति नामिने प्रभुपाद च साहित्यम प्रभुपाद च साहित्यम जः प्रकाश्य भितिरे च प्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् साधु प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः भगवत्पादाय ते नमः एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने गोस्वामीति नामिने प्रभुपादश्च साहित्यम प्रभुपादस्य साहित्यम जः प्रकाश्य भितिरे च प्रकाश्य भितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः भगवत्पादाय ते नमः एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि एष पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। हरे कृष्ण। आता आम्ही आरती करूया म्हणजे तू म्हणतलो आणि हा आरती करता असा ओके मी आरती करते संसार दावा नललिदलोच त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु की सनृत्य वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमन्त्रकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहारा धननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमादनादो युक्तस्य भक्तं च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्वेदा श्री भगवत्प्रसाद स्वादान्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्घम् कृत्वैव तृप्ते भजता सदेवम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका तव योरपारा माधुर्या लीला गुणरूपनाम्नम् श्रीराधिका माधव योरपारा माधुर्या लीला प्रतिक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसीते यायानि वीर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्
साक्षाद्धरि स्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भायतैव सद्धि किन्तु प्रभोर्या प्रिया एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ता स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण धन्यवाद तुम सग लोकांक पार्टिसिपेट केली खातीर कसले त्रुटी जाली असल्यारी माफ करा म्हाका तुमकां सर्वांक मुखार हांव पयलीं पण करता आसा सो मेजेच्यान कसले मिस्टेक जाली उरचे फाव आसा कृपा करून म्हाका माफ कराची आणि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय टैगोर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरी हरी बोल। अमल सीता माताजी तुमका धन्यवाद व्यास पूजा अंतू आमका एक भाग घेवच्याक अवसर दिलेल्या तुमका धन्यवाद हरे कृष्णा।
All glories to Guru Maharaj. हरि बोल, हरे कृष्णा. सो आज ही सकड़ जन कौन कौन अंगा भाग्य चाहे यांकी सकड़ा के खूब खूब आभार. तुम सकड़ा के धन्यवाद हो. तीन रेसिटेशन 3 पटी संपूर्ण भगवत परायण दवरले मी श्रावण मासांतो आणि तुम्ही सकडाने उत्साह नामक साथ दिलेल्या सकड़ा के खूप खूप धन्यवाद. आणि एक 3-4 दिवस वरला श्रावण मासाच्या अशी याची भाग्याची म्हणून तुम्ही लग निवेदन. आता तुम्हाला सकडाले अनुमती असल्यारी आम्ही नरसिंह प्रणाम करूया. हरे कृष्णा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्णवक्षा शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मनिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंगार दालिका हिरण्यकशिपो अनुबृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा. सिमदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. अपास एक पटी सांगतास खाई 5:30 क्लास 7 घंटानी 5:30 क्लास हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आमगेले 1 घंटा क्लास घेतस 5:30 to 6:30 सकड़ा लगी निवेदन असं की ए याची ಸ್ವಲ್ಪ पुढे जॉईन जायची 5:15 म्हणताना जॉईन जायची. लिंक हाई ग्रुप पांतू घालतलींची आणि तुम्ही खंडित जाऊन जॉईन करायची म्हणून निवेदन सकड़ा लगी. आज आमगेली आईची कार्यक्रम आणतो अंगा आम्ही विराम दिव्य सकड जनाले शम मागतस कसले चुकी जल्ल्यारी शम करायची आमगे फुल टीमाक आणि अशी आमका सहयोग दितर अभ्याची म्हणून तुमगे लगी सकड निमगुन घेतला असची. वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा.